Hakan lempong ya lakai football final open to all 18 above football league tournament bapenya daka West Jantia District Sport Association hambadan kyang nomba stadium la thalabo dong misngi jowai haka sautarik banai bakhat ar arja arpui hakan di kelempong ladan haduk khat ar telik kanhun mai shim benta kat ba ka kanhun ka papoi shakal lempong final kuntup kan Niaw Wasa SC persya yak luti tu bar Shillong FC bat kan Niaw Wasa kala job dan Drew gol Yaki gol kan Niaw Wasa latap da upaya hunlang tariang haka minit ke bakhat ar bakaba ar pupra udash ngai suklan haka minit ke ba ar pau u George F Ringklem haka minit ke balai pusan u Sanjini dekar haka minit ke balai pupra bat uwei ba nong tudu haka minit ke ba prapau lawan masaki akan di Kelempung da USK latu ubalong ru uwei nekit khot haka por baseng ya ka WJDSA nalor ki wei pat ki basya khot smopha hakan dikasngi lasam ru yaki kusnam shikikan huan wajab mat ki basyaram nalor balasam ru yaka kusnam top scorer kabalayo da umi da yadhar naka luti tuber yaka na man of the match layo da unikil dekar naka Niaw Wasa SC